Ban kentiu ya kakam jengok kai perthei bat ban aikam aijam ya ki samla. Ka DPK Multi Ventures kan sapenlong ya kata masa telang harut wa umngi. Ya kebalatip kum ka first umngi Winter Beach Festival 2024 hadangar haru Mausan Ram East Khasi Hills District. Ya ketiga tamasa en penlong haki arsngi. Ngaduk ka khat ar haduk ka khatlai tarik mentau kelalingkot arja ar pausau. Haba penbena ya gani ha Shillong Press Club menta ka janmit sngi sat jan. Uba James Paul Yau Pnyau, Sekretari ke DPK Multi Ventures, uliat hu ba ka jingtemu ban penong ya kani kata masa, kalong ban pelilat shushu ya ketika wa umngi ke ba itenat, ke ba yasriem bat ke beach hagowa, ban pelilat ya ki samla ka than bakin penpau perthei ya ki sap baki dan, ban penruspa ya ka riti dustur tenrai, bat lingba kani ka festival. Kanang kring shushu ya ki nong jongok kai perthei, la kalong na po la ka jong ka jala, bat na bar jong karu kumju. Uba Armstrong El Thongni, uba dei uwei unong yalam jong kana kekenhun, haba ban rap lang ule thu bah ketika festival, kindon shibuan kijing penbernya, iban kring kipat ba, naduk katem kaput, karwai kasiau, na kinong rwai bapau kajala, kentup kekenhun Snow White, Grezel Robme, DJ Brian, nalor kiwei. Ule thuru bah ketika sngi, en penlong ru kejing penyakop thei babrio, bat lakmi lentiru bah kejing wan poi kipat ba, kibay shimenta ketika tamasa, kan om duna ya ka ar hajar ngut shisngi. Beach Festival ke sayo kan belum apa dangar ante po wangi ke bahar ke senong dangar dan hati area raniko teki aims and objective kiba ni kwa kan sayo haki ba kan haki press kiba kan sayo kan pelai ha ka kubur kan benda kiba ba kan sawan ban simenta ha ni ka Beach Festival dengan sebelum khana khalai trip jong mata bulan Januari kilong banten tiu susu ya ka turis hapo kani ka jela ka jungi taba kani ban highlight kani ji tenat jong kani ka wa umi ka badon te ko dangar pat ka bade ro ko ka bit desi ka bahe do kani ka jela ka jungi ka ya srim tik kum ka ji tenat jong ka beach ka badon hapo goa kabalai ban tiu di samla jong ka than harba kinyo ban ni lane ban sei bisa jungki na kinde ki jiwai na kinde ka pot na shat dem ese ban yo ban sei bisa jungki ha kinde ki platform kabasau ban penito ru ya ka jingru spa jong ka culture ka jong ni hagane ka festival ban kabasan limba ka jingwan jong kene ki tourist kan bani ki samla kumno ban senbut kita kam ban perlong ru si benda kalat kamai na benda ka jongki bat kaban riu limba ka jing bat limba ka festival ni kerman ba kan kring ki turis ki bede po ka jela bat ki bede ro shabat jong kari india ka jungi ba limba ka jingwan jungi ki turis desi banabar bat ki bede na po jela ka jungi kan perlong ki samla bakin yo ban seng ki kam kijam ba kinyo ban pendia kene ban di ban ket kene ga bede ban kene ga jinglong jiman jong ka turis ban ka banyo limba kene ga festival kanang ban kiuro ya ki turis badon rupa kene ga jela ga jungi kapta mini ki turis ibade na ibade ka bade ka lenti na shillong shedu shediko ban ngitmu ban tentu ya ki turis ban benek bansa ya kecil tanah jong kami mariang hagi yang baru haduk menta ni peniat yang ini ka beach festival limba kecilnya snow tilang limba kecilnya no senyang lang jong ki para dikot jong ka DPK bat minang board application haga government bat lada ka government kan high kmatlam ya kini ka jingtmu ka jongi ban belong kini ka beach festival hante ko dangar wa ungi lesikan long ko hay kalat kabu ban kendiu iti sama ba kinyo pansen ya lagi jongki kam kijan sekarang ba lemba jongki ni wa ban yo ya ka publicity ko kam biang bangin laban nang atrak su ya di tadi festival iba ya festival ba di Korea ban yo so ban ni dan kam ban pernah usai kami mariang idang kamu ban kendiu ya ka tourism industry kata makhluk kita jungi ngidong gilas ki jing itrat ki protein moyang hanrei idna pan asal ni da jing pensulur
bandai cha kenika tourism industry. Kemudian kumai lai semua bagi kalau kau kalau berhenti ia ke yok kan kamtam jingkran dengan kenika tourism industry dan pun kita mereka macam ia dikenal sama. Dan pun kita ada graduation kita ada di master lagi fee apa yang dari kalian ke employment pada hanya duna. De lembaga jingla ban sangi kamu jong hakasi feel kan ya lapsi bon bat ni kemen ba lembaga di festival kan longwi festival ba wala kan ni ka first time hari lembaga di festival ni kemen bangin la banang kentiu hada hadui bat people makani di tang kajin slang ingin sekam bala na yang successful kemudian ketika festival ni kanang ya na ko extension ko style kita mengunjat di labuan tu di games and activities, fun games, nonton lagi konser, lagi ini long term Snow White, Pama, Snow White, Grace Roaming, dan kita lagi DJ tiba Pam, DJ Brian, DJ Tony, nonton kita tu ini di local artist. Di dancers, di ballet, di cultural dance like Garo dances sama hunting, im along ya buon cek bener ini kita tentang si jai bener along mix tentang itu apa nih ya rich culture jadi cek bener lembaga ini festival ni baru ni apa nih andai kalau kami nominal rate semua bu dalam hal mau nggak oleh di bukan di tangga Islam, but ngihapan ya penduduk hina plan nomor ni kita lihat lagi a group of few entrepreneurs bahadu mentangin dan jing na in ero dari kan bahkan dong ya cuman akan ditemu ni ngihapan ya penduduk hina kalau bangga adu mentang ni officially ni note ban ni nomor ni approach nomor ngihapan ini semua yang ini soal ada hilang yang bagian handle. Dan ringin sekarang bahwa tourism department lembaga di festival ini kan high marks ini, kumak high marks ini di festival. Di sekarang bahwa kalian kan akan high marks ini lada di bagian festival ini kalau successful. Ini kan Miss Beach Festival 2024. But we don't give prize rule bagian I niki contestant kat kita jawab nomor kandidat festival.